Grupp ta' studenti mill-Università ta' Malta li huwa Rocketry sparaw b'suċċess fl-ajru Rocket Merrill 2 mill-Launchpad f'Pembroke. Dan huwa l-ewwel rocket fl-istorja li kien sparat b'suċċess f'territorju Malti. Jake Mifsud mill-UM Rocketry qal ir-reżiljenza u l-qawwa tal-magna u l-mudell kienu ttestjati b'rigorożità fil-Portugal, fejn kellhom l-opportunità biex komplew jirfinaw u jimmodifikaw il-mudell qabel it-tnedija propja f'Malta. Aħna bdejnieh mill-bidu, bdejnieh mill-ġdid, din fid-dinja hija ħaġa kbira li jkollok rocket li tibnieh mill-ġdid, hemm rockets li tista' tixxi u hemm parts li tista' tixxi wkoll. Aħna Malta, peress li Malta żgħira, għamilna kollox mill-ġdid. Għandek ħafna simulations ukoll li trid tagħmel biex tara li dan għalkemm ħajola dritt u jibqa' jola, mhux se jdur kif ġiġi. It-tnedija fl-ispazju seħħet fi spazju avjatiku Malti b'koordinament strett mal-Forzi Armati Maltin li jassiguraw li r-rocket jinżel mingħajr periklu b'mod sigur fil-baħar. Rowland Aġux Kemri li huwa l-uffiċjal inkarigat mis-sigurtà spjega kif it-tħejja loġistika kienet intensa u maħsuba biex ir-rocket ikun jista' jwettaq il-vjaġġ mingħajr intoppi. Il-worst case scenario katastrofi kbir qed ngħidu jew pereżempju Alla ħares għad kieku jolqot reverse osmosis li dan jissupplixxi ħafna minn Malta bl-ilma biex nxorbu. Ovvjament taw fil-viċin kif taraw it-torri ta' warajja li huwa signifikat storiku wkoll. Ġifieri kienu ħafna perikli, naturalment il-kbir fosthom kollha il-persuni li hawn fil-madwar u anke d-dajjes li hemm fuq il-baħar. L-ajruplani. Josef Xerri kien assenjat mid-dissin ta' rocket fost tim ta' madwar 50 student. Għalli rocket fih 2 metru u nofs, fil-waqt li l-launchpad li fija 6 metri b'6 metri kienet iddisinjata bi preċiżjoni biex ir-rocket jaċċelera fl-ajru skont parametri stabiliti mix-xjenza li jantiċipaw il-veloċità u d-direzzjoni. Bħala materjalu biex konna nafu li kollox jiflaħ lil kollox, kellna kalkolazzjonijiet ukoll u kellna wkoll simulations. L-istudenti raddew ħajr li l-entitajiet kummerċjali li appoġġjaw il-proġett u b'mod partikolari l-Space Unit f'dan Xjenza Malta u anki l-Forzi Armati ta' Malta.